In še. Izdih. In izdih. Malce zadrži, začuti razteg. In stegni. Lahko pa tudi zadržite. To pomeni, če gremo dol, izdih, zadržite, raztegujete mečo, zadaj in naredimo in avtomatsko samo dihate s celim telesom. To pomeni, zdaj držimo in se podihamo globoko in izdih. Globoko in izdih. Držim. Izdih. In izdih. In počasi spustimo. Dihanje je res zelo pomembno, zato resnično dihajte s celim telesom, ko se raztegujete, tudi ko držite razteg, dajte držati pravilno dihanje s celim telesom. Torej vdih v spodnji del trebuha skozi sredinski in zgornji del in potem zadržite. Zakaj zadržati? Zato, da imamo kvalitetno izmenjavo plinov v naših pljučih. Tako, jaz upam, da sem vam predala še eno super idejo, kako naše VITAS ENERGY vaje vpeljujete